Sampai disinilah perjalanan kita, Sembara. Tapi saat ini saya ingin bertanya, Sembara. Di mana tempat persembunyian Mbak Lampir, Sembara? Basir, aku bukan Sembara, Basir. Aku adalah Kalau Gondang, Basir. Kalau Gondang maunya ingin mengalahkan Mbak Lampir ya? Niscaya kamu tidak bisa, Kalau Gondang. Semelekete. Magenap orang Cidewek cange. Tapi cang jelek-jelek ini disangsit ngelamantan cang pangkawan. Ngelah mantan. Ngelah. Menyen. Sing dawang Sing. Lo galung. Lo galung tuh nu bajang. Perawan ting-ting lah. Kewan lo kini lo gam. Engken. Si memarakan ini ngajak cang ngiring pemargin ide dua kong putra. Bener. Pemakas ngambil rabi lantas ke kali. Oh. Sakewalo subakten cine ngayah sing mandut kin kena cang. Ujang ke gitu. Semangat cing ayah sanyo hilang. Sanyo ayah semangat hilang. Anak DJ cine. Cai pang nawang sing gitu. Yen hidup cange ulian memulu ke selo cuma sing ngidang menunjang hidup Bang Tawang Jai. Jani gumi pariwisata Bang Tawang Jai, cangale kae di travel Bang Tawang Jai. Apa madan tapel? Travel. Apa madan gitu? Artinya cang tadi supir turis. Kijo tujuan turis itu ke tempat pariwisata ane ada di Bali. Kemo atas cang ngaji bahasa Inggris. Oh, yang ada turisnya melalui atua ngaji bahasa Inggris gitu. Bener. Saya ngakon motor. Nganggon motor, artinya komunikasi nih nganggon bahasa Inggris. Oh. Itu Bang Tawang Jai modelnya. Modelnya kengken tuh. Gini, Dijo tamunya nginep di hotel, alih yuk kamu. Oh, aji bahasa Inggris, excuse me, oh, permisi. Oh, where you from? Itu modelnya. Anda dari mana? Oh, Sautino pakai tamunya. Oh, from Germany. Oh, cangli Jerman gitu artinya. Oh, takutnya, where you go? Oh, I go to Airsane Regency Buleleng. Oh, gitu Bang Tawang Jai. Nah, mumpung cang lah nyama cara cai magai di tapal ini lah. Di travel. Di travel. Naman bumisipel kangwang yo kengkengnya. Yang ada takonang cang bahasa Inggris ken dewek cine. Nah, Yang ada bahasa Inggris kene kengken artinya engken. Tine engken. engken. Please the link the love the you. Please silahkan masuk dalam kamus. The link the rado bahasa Inggris gitu. Sing tawang. Sing mencaruci engken artinya itu. Please the link the love the you. Oh, Pes ban ngamaling meli salap jisiu. bahasa Inggris Dijo tuh ya. Nah, bahasa Inggris lokalan lah bagi cang. Nah, Ya. yang saja ciduak bahasa Inggris ada takonang cang. Ya kalau Inggris mai lah kuang. Yang bebek bahasa Inggrisnya apa? Duck. Meduaknya. Yang bebek putih bahasa Inggrisnya Duck white. meduaknya. Yang bebek mau bulu somi bahasa Inggrisnya Ducky. oh, mulo gitu. Mapan bebeknya mau kepu di note mulo daki. Yang ngejuk bebek bahasa Inggrisnya Ngejok bebek. Dakep. ah mulo gitu. Yang pantai bahasa Inggrisnya Beat. meduak. Anek kewakan mai abu anek kewahan tuh pas gampang tuh. Aloh panjang nyawab. Yang tukat bahasa Inggrisnya Kill. meduak nih. Yang bates bahasa Inggrisnya Kikil. ah muluk gitu. Pangsing bekejang belih sing itu batis bahasa Inggrisnya foot. Sangkal ada football, bola kaki. Sing bola kikil gitu. Sing nih borin jeung ngomong ji. Maci jeung uji cang de Cinawang bahasa Inggris.
Oh, cang sing cara dewek cine ngaku-ngaku cang bisa kene bisa keto. Oh. Cang atuang toris kemumai, cang manutang kapin gobane. Engken. Dengan den awak bisa depan anake ngadanin. Ada pepatah itu tangcang. Engken. Long life education. Long life education. Ane bolong laiten pangkati kijem-kijem. Sing je gitu. Man. Long life education. Tuntutlah ilmu semasa kamu mampu. Cang nak nguji kemampuan Ci berbahasa Inggris. Batas bahasa Inggris secang di luar kepala bagi Cang. Hei, aing sombong kalau gondang ini. Oke, Indonesian English. Oke lah. You understand? Yes. Engken artinya itu. Nah. Oke, satu bahasa Inggris nih. One ada dalam kamus. Dua bahasa Inggris nih. Two juga ada dalam kamus. 2,5 bahasa Inggris nih. 2,5 Oh. bahasa Inggrisnya Oh. juga lah. Dijo man bahasa kita ya. Jangan takon kenci. Oh. Apa sih? One, Dadwo. two. Ya na tengok. Tugel. Samalah tidak uning. Nah. Air bahasa Inggris nih. Water. Hujan bahasa Inggris nih. Rain. Lari bahasa Inggris nih. Run. Don Jako bahasa Inggris nih. Ron. Doma genap itu ngagon nyaruan cikapa-kapa tangkil ini. Oh. Jani cipang nawang ngiring pemargin itu dua agung istri, anaknya meletek. Seranang sereneng, Tepen bungsil. yang pelih beti ngatur ayah duko. Oh. Lancip penak barang. Lan. Nah, kengken mareglah medal jet cine milung iter. Goyangnya merangsang. Oh, ulen ngiwasen goyang lah merangsang. Nggih. Awinan jet cine milung iter. Nggih. Oh. Ye, goyangnya merangsang. Sakalo wenten anak nakenan. Waduh nak nakona. Wenten anak nakenan. Sekan ada konang gelang. Inge. Nyen. Isemabu. Alias si kacot. Aduh, ada dong Ken. Ada nakona. Sampuna napi nampak kenten napi. Ya palungo cokor dewo nampak. Gelisan di tiang nafsu napi. Oh, yen gelap kok ngomong aja cai. Engalan cim nafsu. Lah ketemu diang rak. Bubuk iring. Aduh. Polos di tiang. Aneh. Bubuk. Sing tan mesulo di banyu berak he. Ah? Yen gobo saya cai kene ajaklah bubuk. Ben mani gelang lapana kengken yo goban panak gelah he. Ala kucit. Soleh. Aja nih. Imi, aduh. Gam. Tiang. Imi. Napi. Rak. Napi. Imi. Rak. Napi. Adik ini potongan bungot cine. Aduh. Iwasin on. Inge. Potongan bungot di perak. Kunapi. Persis cara Bang Jopi. Bon Jovi. Oh. Penyanyi nih Tiko. Penyanyi ganteng Bon Jovi, Bang Doningin. Masa kene jeneng Bon Jovi cara songjet jeneng nih. Yen Bang Jopi saya bungot di perak len. Napi. Kawan Ci. Dan. Bang Jopi. Inge. Bungot monyong sing bisa sepi. Ocang Bong Jopi, bungut monyong sing bisa sepi. Yang itu anaknya Agung tawanci. Kengken. Ketekan uku. Kengken tau. Sinto landa pukir kulantir. Kengken artinya. Didoran ngep petenan kenyir. Aduh. Rau. Ya. Masa gelah istri-istri nggak boleh kenyer. Oh ya na istri kan kenyir. Batalang kang. Batal nggih, batal. Ya na istri sing kenyir. Boleh sing. Bling-bling metanam. Bimbing metanam. Bling-bling metanam. Kengken. Kebing-kebing lat kaman. Aduh. Aing baca peragang Ci. Ajo deh. Masa mau nih jegeknya beli beng tanam? Nggak usah. Ye. Lebih baik nyopuyung doang ijan. Si orang-orang baik-baik pasti lo Iya. ngerti nih. Nyopuyung doang ijan. Benar.
rebut buyong kejang-kejang. Ih, kan kebasang patkai ini kan milu kedo masih. Angyan. Waduh, kan. Jak sing ada bunyi lenan kento buen. Marang gelap pesuang bat neng wadah gelap. Katagian kengkem bungot sini. Katagian makiset. Hah? Ring dijo makisit bungut titiang. Itu di dor kabelnya jangla bungot siap. Mimi kena sekrom bungut titiang. Sekrom, kena sekrom. Yang Riki ngangset tahu cocok. Cocok. Ketiga macangkam. Kedune. Asiki bungut titiang. Dah dua. Kekale cangkam palungo cokor dewo. Tetelu bungut tuh. Sakit nat bora Nile dilet je tepoken ci je. Hobi, enono. Lancong yuk. Kija melali. Lancong. Kija. Bungkulan. Bungot ya. Don ae ciketo. Betawang cai gelah di puris tata kesempatan. Inggih. Ne jani kengken cai patene ngaturang ayah ken gelah. Nggih. Pangsi da paripurna kayon gelah. Nggih. Nona. Cai karan duak magending. Magending uning. Lagu pop ci bisa. Lagu poh uningin. Lagu apa? Lagu poh. Lagu po. Ama-aman dian. Lagu po. Lolos bungot cinang orang pop ngapang na kalau bungot son ngapang marengangang tawang. Ngang. Mamunyi. Ngangang bungot son ngangang ngapang Ngap. sanjana. Oh. Mareng idang cing orang pop. Yang bungut ngap yang kenang. Ngang ngomong langsung ngepang bungut cai ini. Oh, dengang petan nyamuk. Coba lagu pop. Lagu Pop. Lagu pop. lagu. Kewak sana iki orang. Ye, ragam belajar nih sing bisa pesanang pelajaran pang bisa. Coba. Nah. Lagu pop. pop. Lagu pop. Hai. Kan luang dong. Cara bekecot bungut nih. Lagu rock ci bisa ra? Lagu rock. Gam. Oh. Ada lagu rock jani. Aduh. Aman ada lagu rock berarti adalah lagu Telano Panjang. Tuh nih baru jadi mau belum. Lagu rock tuh pato ya lagu jazz. Aneh kengken. Aduh nih gini tuh. Oh lagu rock, lagu jazz. Betawan ci, lagu rock patok kayak lagu jazz. Pamekas lagu baratnya cai bisa ra? Lagu barat. Ah. Niko mantan ampuna ngambil lo nyalit ring Indo Dane ini. Kengken. Siap rengah sampai pegat tali ini melaib. Apa hubungannya lagu barat aja sampai mulai? Lagu baratnya nih sing melaib mana itu gerak. Saja. Madorak ra. Ian orang gelas cai duag nak lengah. Ian orang lengah nak duag. Lagu barat kan tinggal ngasang siap. Ian orang masuk hari Minggu cai ngaba buku ke sekolah. Hah? Tidiang teh nak gedakin guru nih tidiang. Mujanji gedakin guru. Cangkal cang gedakin guru nih ada guru belok ngajain cang. Kengken guru nih. Yang cing guru belok ngajain cang udiang 9 cang masuk pak guru tetap metakon kencang kan. Kengken guru nih mentakon. Ra 2 ditambah 2 berapa ra? Toranci guru 2. Guru nu metakon kencang. Oh. Camel san bungo cie. Guru orang cai blog. Guru ini nak nguji kemampuan seorang murid. Cai biman pelajaran matematika. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Papa terdapatannya. Cai ingatkan pelajaran ibi apa seng kita bojong. Lu kok tahu? Ya tahu dong. Sudah tahu nanya. Meleset. Mengenai. Nih. Ingsak. Nyen tak ingsak ci. Hah? Niki kalplet kak. Karpet itu karpet. Oh, nah. Kalplet. Rak. Ya. Jaga desan bayon cini lagi ngamplangin gelah. Hah? Tengah tuh tidiang. Man busan gelah mau badan kena kamplang kadang mesnya itu becek. Aduh tidiang uli bangli negakin terak. Hujan balas ke dikinta mani marunget. Semotan 5 nih tawang. Oh, artinya cai muwadan busan. Ngitung tuh jangan. Oh, sing. Dan- Nah, sing kan. Bang karbit nasi. Apa nih? Biune. Pengelan tasak. Nggih. Mengeneng nak Rak. Gending. Mengeneng Rak. Magending. Magending.
salang. Dadi kene lacur nasib ditiange keladunangan mime bapane sing lega janjani bantit yang medaya kapuk mime bapane yang bat-bade. Oh kekini jenang mantu nih, cara kedes tengke. Nagih nemenin panak kainin neng maluna. Ben pidan je teko calon mantun kaini sugih ngelah mobil mewah telakar bang panak kaini pangkawan cai. Cai awak kekini jemak cara be cai. Lab-lab cai ben telon meregupo. Paketel-tel ye matane ulun Barajo dewek dadi terus lajut Kudang jani batit yang medaya Panak ni deman mimpi bapak ni sing lega Menabrak. Apa pesudah super mie nih? Metawang cai gelah kesempatan kena dipuri. Masih cai ngaturang kena pakai tel-tel. Mesuang ya mata pada ke kene. Dan kayun pakai tel-tel Gelasnya. ayo pakai cil-cil sana. Nah cai nak berdua cingat orang ayah jangan taruh pangau. Ayo gendingan ke keto. Dadi ocem sebang adine. Apa ado apa. Sing ada apa? Yang sing ado apa mencai menggending mo. Sing apa aja. Apa sebang? Dadi ocam sebang adine apa ada di ngadi ondok beli kuliah bulan juga amresa adik bakat begadi ngalahin beli ngali mitro lah itu Dong kaden bali tiang sing nawang. Sing berdaya ngademen landasan. Badan dokter dinaik hati. Ayah kesubah kuliah beli. Gadis curik mebasa lala mebasa lala. Bong-bong benar. Benar sedang di tujuh sedang di tujuh. Di bumot kewaya bumot kewaya. Lelah terang di nyomukuk itu. aduh meletus ayo iku Ayan kakene kena beli ade yang lagi Gadis curik mebasa lala mebasa lala bong-bong benar mobil yang beli bumot kewaya bumot kewaya lelah terang edan Aduh. Ram. Mancan suan mageneng mah wek ka manci makejang. kamane ten wek lu Hah? bajune wek benange ten tepuk kan Kengkeng. bayune lah jelek dunangane ten tepuk kan Maragan selalinin moknyen. lo Lo galung Bang aku jelek, Bayu sing tadi keto, Cik. selanjutnya bagaimana Selanjutnya bagaimana maksud lu? selanjutnya bagaimana Selanjutnya bagaimana maksud lu? Nah. nah Nah. Nah, toh, nah.
Nah. Pun api niki. Asal bagian pesun mo gene. Nggih. Ingat pekabinang pengabeg lah yago. Tadi sing tangkel ke puri. Kayune sane mangkin. Nggih. Nek jane gelang diolas kapinang cai jadua. Penaken ke karang kepatian Pak Sri tangkel diajang gelah. Nggih, lurus nggih. Lah ke puri maluna. Nggih. Yan ngela Gusti nyampang bisa nyam. Sake walu kene. Nggih. Cai jani matur ing dane Gusti Pati Agung cang sing pati cocok cang. Ujang gitu. Aduh pati nyelipis king cang sing uliang-uliang. Double pis blen pohnot. Blen po. Jani cai matur ojo tetlu kan. Gengken. Dan une tu dan wetan tu raresang tu. Sudah dilebih. Sing nah. Rarisang. Dan uning dan wenten rarisang. Do sangat tanggung. Masa Gusti Patih bisa kerut amat gitu. Bisa sing lah abo Gusti Patih. Irago parkan sing kuangan abo. Mon kenai. Sangka lado dudur carojani kayu putih karang asem. Gusti Patih jelema resem. Yeni rago jadi dipateh marocot. Nyen ado nyamin pado Gusti Patih. Antekan uli tamlang. Antek kau ke Gumilopina. Sing ado nyamin pado. Abro. Wicaksana. Mawibawa amon to deh botlah bahane saking mulai celang cai matolia celang kebatak beda buake subada doren cai deh mawen ngelingkung lantas naos seperti nah wake jeka ngangat temundokannya dongseng reh cai madan parakan saya. Bisa bakat pemelimpoh ya nih. Nah, kewala ada mah buat lakon wakil kapin cai. Dadi tumen di dianci tangkel nyaman ciri perak di jo. Dan uning tu. Hah? Dong kanti kali jani kau dan madan tangkel. Apa mirip gede besar jemaah kegayanya penyaman sini. Dan wenten tu. Shit. Saking mula gede tengah kebone kebatak mirip payu ditunggu pekalukan deh sengingat dia kapan pergusian sengingat kapan kalingan kene sana jenangkan ke ibu yang mula cai tanpa masuka memalakan kapan wake masih tanlega tanpa masuka ngangun cai parakan pangkan wake main jelmo saya perak menjadi Rarisang tu. Perak yang labo. Yes. Nenek malu. Paling wakil nyabsab tina kanyaman cine. Nak dijaya mengkap. Dan uneng tu. Ayang melitsan patih ni. Yen kene ya unuke. Mirip subuh saya kau. Patuh itu antai. Bang manja mirip mencang wakil. Keto mirip buden cine. Dan wentan tu. Hah? Boyobin orang aja nih. Ini jelma kengken aja wakilnya tuh deh. Jelma biasa deh. Dong asing petakon wakilnya saut tengcai. Dan uning dan wentan tuh. Wakil nak pedeh nih. Jagur wakil gantinya. Rarisang tuh. Rarisang tuh. Dan uning. Dan uning. Kawetan. Rarisang. Uning. Rarisang. Muamah pemelimpohmu. Weh, dong ketunun kadi kedek emplegan ini. Salah tampi wakil. Ningoh pesaut yang mancine.
Asing takon wake mesaut tanuning tanwen tu cai ngurukah Tanuning tu. ni jang patuh pesaut ni jaten nak cengket kena cirengajang Tanwetan tu. Ira Ya. deduno nu pedeh pasang wake dah yen wake man kedak bentat wake gidatik Rarisan tu. Wih celeh otak cai ni. Yen nu jadi dempu ko cai. Sangkal cang orang dewe cine. Au, Di tahun 2000 ni nak kewak hidupnya dari jelema pang tawang ci. ujang kewa. Bumi gunjang kanjing. Au, Saring-saringin nampi raho sana. bener. Provokator liu mecelep. Oh. Ane karma kadung ugang rago menyama berajo di banyar-banyar di desa-desa. Bener. Cang ide kenewe cine. Gengken. Cai ngelap pemimpin. Au, Kangin tujuan aman subuh madan benar lantot tuta jama kejang kon tetep irago bersatu gitu kan aja. artinya pangidai ragu bersatu berkelompok. Oh. Do ragu anu tadi manusia melu wajar berkelompok Pandawang Cai. Binatang bisa berkelompok Pandawang Cai. Sangkal ada kucap son politikon. Benar. Nyidang behidup paras-paros sarponayo selunglung supaya tako. Nah. Cang pangluong yo pang bangko. Ya. jaga lumar je bungur cina mapetau sengsan cai ngajang wake nang pedeh diajang banyak cai balik ketau Ngawak. nang berangkat tak mentuh Inge. semong cai neken karang kepatiane apa mirip membuat patut aturan cai kapun wake Medaging Gusti. Titiang rada gruduk sane wawutan puron tangkil semangan pisang. Napi mawenan asa punika. menak hengker Risedekan dane Gusti biang nyodang wedang lingge Gusti. Mawenan titiang tangkil semang sekadi mangkin. Titiang keutus ringi anaknya agung. Manane Gusti tangkil semangnya mangkin. bang sida menurut tangkil kepuri Inge. sing tadi kali ya Patut pisan. dabang dewek cina Inge. Tangkil. Jel Suryo sakit Ana ratu dia biar. Lubak tapis. Derma cicing sinot Titiang ni kena nata sama. dong gaya apa je macam ni Kesan Jaga enggak. Kita yang mau syukuri dewa dua aku Mami sandung lo mama maka sami sampun apa pengabeh tangkil ring ajeng kanthi mangke yen menawu enten baos ya tidak sanang durus cukup dewa ketel pawucana kanthi mangke titiang sampun siaga aku terus Ada mulai syarat lakar bau sanglah kapinang. Sing jadel nete undok lah dari rapi dini dipuri. Uleng marem mencakan cokor gelah dari rapi. Dormaneng memadu angan gelah. Sing gelah ngerasa liang nak dari rapi paman. Sujate nite. Setata sebat, setata duh kita pangen gelah dini dipuri. Ni agak ada parakan maka dadu. Selesai ngidang ngeliangin kayon gelah. Ian sing te buka kedo paman. Memehan beraga si bak lang nang wicara nenek tepuken gelah dini di sinu raja paman. waku dados nemai mangkin syukuri dewa lintangan rasa mabaos tur maning mau sang lares inek tanui kali daerah ngangen coko dewa rapi banyak rumah satkanan di tanah agung yang kantos baos coko dewa wenten aturan nguningan kepuri mejantan tan becek ninge cokori dewa waku Sebat paman. Pet prade ada banyak gelas siles sinung yang. Nekadang bas gelah pamakas kapinang hidang beliau. Ian gelas sing paman. Ada kaglah pang bekejang banyak gelah henawa. Kengken maka sejatanya sakit kena gelah dan dirabi. Ian namun tu subuh mekelon ni paman. Bat gelah nak kapen undok gelah dan dirabi. Apan keliwat lak saja gelah kapinang matuan lah. Pangsing kasih nengok. Sangkan yang gelang ngeredang purine dini di sinu raja. Kawalan aja nih sing paman.
Mumpung ada galah, lakar edeng gelah, lakar ungkap gelah makajang. Yang kekini tingkah raben gelah. Setata membata naneh marap kapinang gelah ngon rabi. Yang kapinang madon gelah Chandra Dewi. Sesai-sai kadirasa ngidang ngerunguang. Kesayangan memen kesungi paman. Kewala yang duku dan gelah. Gajah kepuan. Gajah kepuan. Kadirasa bulan cepok gelah sengtan kerunguang di dipuriang. Yang buka kena tingkah raben gelah. Dijam melah ne gelah dadi rapi. Nang paman makan apa? Siapa? Rasa tan si pirang kayun cukup ada kadi makin. Medageng yukti kadi bawas duwe. Yen asapun iki kawen tanan cukup ada. Dados rabinir kiring jagat sinu raja. Luwer kadi timah aneh, nongen aneh, dados sayang itu lako. Ye, titiang pate tetatan duwe saking jagat raja. Misalnya titiang pacang maripun yang kayun cukup ada. Selehang, sapun api daging kayun cukup ada selehang sana makin. Paman. Sengke paman lak mater buka kita marap kapinang gelah. Medakon mebalik korimin paman. Yen monto sebab paman mekelone ajak lah. Sengsan paman ngeresap kapinang kayon gelah maka sujatene. Gelah mulatan suka kemaduan. Nejani kengkeng berpaman mawinayo. Bangsin aja gelah memungkul ini di puri sinu raja paman. Dados tetan prameledang cukup dua kemaduan sabtu. Cutek gelatan suka. Mangga sida memungkul. Tua benar. Ye, titiang pacang mau sake dua ku sesidang-sidangan untuk titiang. Kewan tanawak. Paman dua jadi pamitan titiang. Mangga wencan nyarang titiang ke perangkilan. Iriko titiang pacang mau winayo mau pinungas ring ide aku. Gumugi kasidang pinungas titiang dua ku. Kiwala kene paman. Gelang ingatin ragan pamanen. Yen gelas yang melasing munyen pamanen gede-gede buka kene. Saat makayang gelas cara ciceng ngongkong malu seng lakar negor. Nejani bukti yang malu pejalan pamanen. Yen subuh mau bukti, ritat kala ditu marah gelah lakar nguku. Kengken maka sujarin bakten paman marah kapinang gelah. Bengabeh tetata dan gelah uli guraji. Sampun ang cukup dua semenior yang ayah titiang kok. Belum mau cukup riwo. Lakar kekurian. Diolas menang ide kapan cai makan doang. Iya. Dia pesan geladak duduk sini apa ke penakilan. Iya. Ni beda beset pantas. Tangkap ya tetangkis di peparuban. Ya nina kemudian cari sekan barong. Iya. Benang isi tapal barongnya. Cai kok isi. Kija je kipak kang bener. Kija kitok kang bener. Cai pang milu nuktok. Iya. Dihan buka sekan gong. Dia pengoyong dari tukang ugal. Cai kalau nepukin salah. Kempor ya tegongnya tepat. Por kiri ka tempat teh. Dah ngoke. Iya, terus. Ingurah sakit neh meleh. Titiang sareng sami ngantenan mueng semua bawan coba dewaritan karuan yen dados inar gamayang titiang balik luer penah kadi sangyang indro ngapelengah marikanang jagat kabeh raris anduk bau dane tano mandri duwe sane kelintang pacan dados nemu gelang pikayun jogori dewa ngendaranipun ibertah canos sami mawenan semuyuk baktenipun mejanten tangki lekadi mangke ledak disampun wenten ringajeng jogedo mako sami bau dande tando mantri parekan duwe mako sami durus kawitin daging bebawasan duwe ledak paman ngurah aleh rakrean aku itu masih cai logam kelawan perak. Gar gitu kayun gelah nyingat buat tegak paman kaireng ban parakan gelah makerbu.
Durmane ngeri sepemedal gelah ke dulurin lantas ban semah pangobaktin paman ne madan utama. Nah ne ngawinang rasa katiwakin cinta sajiwani rasa kain belah di pulangan janinyen paman. Nah kewalapan subuh pada melah tegak paman diajang buka jani. Rasa tan sideg lah pacang ngawetin daging poparoman aku. Ledang dados sasapunika. Apan cingaklah konen yang madan jangkok ada di penangkilan. Sapa sira malih kayu ning cukur iki. Oh, jeneng bagus putra anggelah. Piye? Sumedayanen. Nah kini dong. Bangyang kinya benak kini yana. Benak putra anggelah. Medangi diuning. Nah yen unuk semah pangobaktin diwune subuh lantas tampi aji di pelengannya. Kanti lantas si dewa kepenak tekening para kani dewa ane utama pemekas tekening perak. Dija lelungani dewa nih. Dija. Kau encan di anak. Yeay. Tidak. Pak. Boleh komisi do bendeng bikin jiwa dan dipakai rak. Hei, gerak, gerakan banjir. Kejengit cara jeng sing segen jahe bolon bo. Paman Agung. Ye namun tu sekan bos gelah tekening paman. Wang sido paman lemekan banyak gelah kane ado di sewengkoneng kuri. Utamane kini perak pemekas. Bani lantas lapat-lapat itangkil di penangkilan. Singsan pamantain mau penglemet, ha? Era, saya dadi apa di nira? Titia wata kaulan parugo cokor dewo sikian titiang. Parakan gelah. Ian merasa bener dadi parakan. Panganutin partia sesananeng parakan. Tingkrak yang nyawi dereng sang boh pulako luwir wawalangan tinebah dinding pengingoning warna ngawak citangkil di penangkilan. Berilah. Gaya ng cipir buah ketungah pantas apa desa. Kalah. Weh, yang makan jelasnya. Dane kuti agung dok adan ji nyaman dia. Ini nyaman ji di dino siap. Yang benar melawan. Mamedang lungro matur sise peratung buat jagung. Kaping ajang di tiang lungsur kang rena sinampura. Riantukan yukti di tiang kasep raut tangkir ngaji. Kuantan sedurung ngaji nuruntuhang wacana resikian di tiang. Pengkali ring pengapi gue makesami. Yukti mekesiap manah di tiang ngaji. Riantukan semua bedal aji. Kandanan di tiang wasiosan pisang kadodongan gue ini. Yen rekamayang di tiang tanbina kadi pujuke kujaji. Sebuah ladak perayaan haji ini. Menawi tesangkanin pengubakten di tiang kirang haji. Punika mahawinan aji banget sungsut seroneng kayun. Yen neng wantah haji ledang. Turus sang haji mobi cobaos. Jeneng bagus si dewa. Sido lantas si dewa marna ken-ken semitan aji. Ritar kalau ketangkilan bon pengabeh lingeh kalih parakan muangi dewa diajak buka jani. Sinyen lempas kadi penarkani dewa. Cara pujo ke kujo sebuah ladak perarain aji apa yang ngarananya. Tomire bide wong sah. Pengklu pengpat aji mau bawasan. Wang sida digeles si dewa jangkop mau kuremah.
Apan sing adolenan bene patut sanang lantengan aji liwekas idewo putra Haji Sinunggil. Sido lantas si dewo ngelingihin kadi bawas haji. Nah yen warse yang haji teh unduk idewone jangkep mekurenan. Liwatan kenda setiban supaya dewo ngamet rabi. Durmane kan tidak duo dewo ngamet rabi. Buko daduo tan sido ngadakang putra. Sing ne patut sanang sungso tang haji. Ne patut sanang sebat tang haji. Apa lantas haji subuh ke bawah lingsir. Uning lantas kadit pemargen itu sang jarak taruhan yang munguh yang kecapen nak mau presangso. Sedo ide tanpa putu awenan papun raka atman dari bekas ian dadi banaji pangdo buka keto pemargen hajinya nih. Mame tanglu bro matur si seperatu aku. Risampun piragi titiang ucanan ajine. Rasa ketua ularsan di tiang aji. Watah medaging sekali ucana duwe. Suwe di tiang sampun ngamet rapi. Semali ke kantos kekali somati tiang sangka nempe suwe cana ajine. Kewanten rau makin tan sida di tiang aturang putu risasat kuangen aji. Ampura yang sikian di tiang. Duan yang titiang kelintang tamat angin haji putra. Di depan mangkin dan situ di tiang matur haji. Sampun jadi tiang mau sakit. Sekala nih sekala. Talan dan presiden di tiang aturang putur haji. Ampura yang sekian di tiang haji. Kengkeni. Idewo subuh maut sahe. Kewala konen ada paican widi ne patut sanang tunas idewo. Ratu Mametan Lugero titiang Ratu Duagung. Disampun tunas titiang runtuh wacanan Cokor Dewo ring idoyana. Punika taler atur penguwales bakti ido mantuk kering Cokor Dewo. Dados maka kalih manahan titiang rumasat nyeselang Ratu Duagung. Kadi atur ido Duagung gede. Meseselan duanin dan sido rauh mangkin ido ngardenin putra. Punika taler Cokori Dewa mangdo wenten putra sangkanin ido Duagung putra kebaos putun Cokori Dewa benyang kungkur mangdo wenten pacang angin ngentosen linggih ke Prabone ya. Dados napi wenten emang kadi penikan Cokori Dewa dasewarse sampun suwen nyane itu ya anak redahan Cokodo rapi kekalih malih rapin nyane Ratu Duagung Riki taler titiang nyelisik pulung ayak yen wilah-wilah titiang mangkin ring yasa kertin Cokori Dewa sekala kelawan niskala dan wenten mimpas Ratu Duagung ring sekala medambia banyak duwe kadi mangkin ngaturan bakti ring Cokori Dewa boyo te sangkanin suwecan Cokori Dewa temari ringipun percacano sami punika taler ring pariangan ring dangkayangan kayangan tiga rauh ring purian Ratu Agung ngawet saking mlebonan Raja Dewata ngantos ngeroras nutuk bidong dinonin sampun kenten ngasti kaping undat laris memendah mereka ke dalam puri kebesake disampun rauh saking memenah manut ring bacakan lontar Rusano Dewa mangdolingiang ring rong tiga sane ke bawos ngelingihan Dewa Pitaro Prestista duanin sedurung ide melingih ring kemimitan durung presida patut nelakar nyelewadi ring angan ide mandu maka kalih kuanten penados napi mangke durung taler suwejo widine yen manahan titiang minekadi lulur duwe ring kurian maka cihna kadi atur ide yana sampun mau tahu sekalo tarer niskalo
Mangda presida raben ida mobot talar nentan rakuat. Rauh ko manah titiang marades. Dan sido matur maleh, dan sido maleh ngatur ngayah. Penelas jukti racun wakong manah. Ledang cokor itu mikayun. Siapa aku? Ngawok titiang wakong. Disampun wilah-wilah titiang. Baos cokor dewa pingkalih atur pangan we. Rasa jutak tunaning nungkak pemargine. Sane sanang margine sami risa jroning mapirungas. Mangda wenten putu mijil kadi mangkin ring puri wakong. Dados kantos mangkin taler nentan kesuecane. Yen kemana cantok titiang namot. Amuniki kawentanane ring puri mejanten sampun sangkaning ianak sane sungkan wakong. Kengken paman. Putran gelahane sungkan. Awenan tan sido ceneng bagus ngenang lah cucu kata apa? Inge wakong. Ine yang suryanin kewentanan ianak. Perarahen itu sugro titiang jag seming kemang lem-lem. Angan itu rares serahino sayang ngerisa sungkan ianak wakong. Kemaon pinunas titiang. Sampun angugi coko dewang kantos kamu yang mewah ning kayun. Yen wantah kangkat atau titiang jageles taman yana. Mangda si delungok setalangin wana nunas tamo. Sepisanan aris pemargile nunas aja. Boyo benyangan yana pacang piceyan coko dewo singa sana wakong. Cocok. Pur jui. Pur jir. Nang udian cile. Mes kegong ke titiang sarang Gusti. Tuh, mas kegong kengket kenahan cila. Galah. Mami Tanjugro Ratu Duagung. Disampun dingan titiang atur belen titiangipun Agung sapunika. Yen yukti mangken ida Duagung putra sungkan sapunika. Kadi pengajak dane. Mangda ida Duagung putra. Digelis ketamanin mereka lunga ke tengahin wana. Sopisan rares tunas aja. Kuanten yen kadi manah titiang. Berada ida Duagung putra. Nikahin jogodo mangke lunga mereka ke tengahin wana. Janton ring puri pacang mewah sungkane malih. Raben ida malih mako kalih. Duanin ketilaren andorakan ida. Janton pacang nyungkan kayun Ratu Duagung. Yen sapuniki kawendanane Bang Yang jesen titiang sareng parekan duwe mangke sami jago ngatur ngayah. Ngereroh ipun ibalia. Ngereroh ipun dukun. Sane sidi manis sigat mau sada. Mangdo ring puri dekaturin tamo. Budi ketalar bagu wando duwe. Sane kebos sang sedako. Pacamu bijajah ring itu Duagung putra. Taler jago penak punut titiang. Mangdo ring puri do mau bijajah. Asa punika kadi pumatut mana titiang. Katur ring Joko Dewa ledang biasa yang atur titiang. Lenen lalu. Daden hitungan murah. Pangsida pada dukun pada balian. Ketekan kita anak lingsir tadon kepuri. Don kepuri. Dipuri lantas taman kita anak Ida Duagung putra. Wah, medulu pesan pengelogikan peminat China. Kewala di pada letak ngwake. Nyak cara sesengak ngualuh cai tadi jelmo. Jetel lantas bungen mekenah mirip cai bakal ngajian dewek ngajian ngatur China. Wah, yang kene patuh pailah cara cai mirip ngelah pianak gelam. Kebatak mirip gegelan cing ngabehan. Dong dokter tunen cit kemule katunen ngubatang nyuntek pianake ceto mirip hitungane ceto mirip. Kedek ya kedek yang ningahan raos beli. Nih maro salah ben beli nampi. Di peminah beli dia nado jelema bakti pengabet kiyo paraket kiyo. Nyak majalan bates yo ngatur ngayah dos tengohan beli mungkin je. Yen kandi menake nak lingsir ireng mai kepuri pacak mau bijajah rumah sak ngoreladan go sucian itu kita cara peminah beli. Apa binane
yen beli ngatorin dua gong gede lunga ke tengah mana rumah sat beli ngereredan kewibawan purin ini pemkas kita dua gong udah ben mesti beli mare nyamatan patuhan beli undoke calo tiang alapan gelam juma mirip keliwat sugih tiange dokternya panguren tiang boleh nyundep anak tiange beli kada nawa mican ide anak jagung netunas tiang netunas beli madan sasanan mirip sok ben tanah somah tiang ben manis ngado mawenan seng sido tiang ale dokter boren tiang nyundep anak tiang juma yen ide dua gong apa kuang dipuri mirip satu sado balian ngatur ngayah ngatur ndamo kepuri buko satu si ikan ide picok siu bago wando due mau pica aja kepuri buko siu atur nepunio do beli ngereredan kewibawan raja berano di purio Caca. Dong ganti kenyal tujuh ke ngerawaseng cocok. Caca. Pakai belentingan. Pentes. Peratnya ancang itu ngayah kan tidak nih. Kewalo di supana pada kena wake. Sayan mimpas raos kawan laksana deh. di gitu Saya dah apa? oh perjani beling sapa tadi pengabeh pada cara beli Dadi berkango ci dipuri liu tu nasi brano ne daging purine angon ci kesucian di karang padian ngeraos lantas dewek tuno lajur kadidani nyen kenampi pedenene nyen nampi raos cine bos mare dipi ampak jadi makan caine dadu ci nyemak motor baru beli ancip anak cini tudo ben sado bango dia pate hagongnya tegak mencai mirip mengenal bakal ke grill nunas pemari sultan nunas pemerasi itu apa lantas arten perjalanan ini apa beli aku setato peminah beli tadi sing megudok ken pengelasano di madan sekalo cenawan buka ketok yen jani motore ne beli tiang beli dibi doangon beli nyukat angani de dua gong pang patuh cara motore tegakin tiang ke griau denah beli ngatahan ide dua gong ke griau ke doa ke pasraman motor beli kada nama motor madan barang ben mani tiang mat ben mani dah diadap tiang ben puan tiang mat ben puan dah dindongan tiang mawenan dia tegakin tiang abo tiang ke griau tunaseng tiang pemerasitan banyak selamat pianak somah mekejang negakin yang berada negakin mododo di delonnya nih kone beli mayuh jeron beli mayuh umah letah kone umah beli yang coba kita ngudiang sing umah beli son beli atur beli ke griyo ngudiang perano turun di umah beli ke dong Cacak. merasa bengong dan gelah di pelengan jani mirangan kalih nyingak unuk bobli wagan pengabeh lingih buka dadu nyejarang nemadan patut utamaning pangsido melah lingih lah nyakrawarti di jagat silu raja kewalo di supane padu kain-kain lah atur pengabeh lingih mekejangin padu patut Iagung lantas matur tekining gelah apa nih cening putra ngelah ke bawah sultan pare cening lungo ketelangan wano nunas tambo sepisah nunas saja apa nih cening lakar ngentos linggih gelah riwukas salang pikayunin atur sitiang wakong ingurah matur tekining lah sang merago balian kalih hidona lingsir tuntun pena iring kepuri pang mapice tambo kalih mapice aja tekining cening tuwalo di subane pada wilah-wilah lah atur pengabeh lingih apan makajang pada patut lane jadi pada kenahang bareng-bareng iyan dipurinya nih ceneng lah kartu nasang tamu tunasang aja ringi donak lingsir benayannya iceneng segar di sajroning buket lun kalih pitung dino Denyo lantas ide sanyang widi kanti lantas ceneng atiban gelem dong sing atiban ngiring nak lingsir dipuri nang tegarang nih pada kenahang malu ada lantas banyaklah nunas padewasan
meraga tangkario di desa predesa mekejalan das pengerudong tangkel mai kapuri dong sing cara pitik kilangan inong pobriak kawan banyaklah kenang teh malu nah kewalo yen manuk yang dikayun gelah atau riagung mulane patut sandang kumanti wikan cokor di dewa Ngeramang san mentas. Budo. Budo. Wake raosan ci budo. Apa saking cair mirip sing bisa negakang kalah. Cegakang borak. Sing kapok-kapok tadi ilmu. Cening bagus si Dewa. Ingin ditiaji. Idewo subuh mirang pemutus bawa saji di peparuman aku. Kesaksinan pun pengabeh lingih kalih parakan. Kewalau yang di pelangan jani denya ni dewo salah tampikan untuk bawa saji. Denya naji bawa sang umat maputro tekeneng ragani dewo. Nundong kadiragani dewo. Saya ngade kayu naji buka kita. Iyan dipurinya ni dewo lakar tunasa ngaji tambo tunasa ngaji aja lagi dona lingsir sinah maklo dewo lakar segar apa nu kagulgul ban rabe ni dewo buka dadu Sematra nenten-wenten manah titiang kadi sapunika semalih titiang nyuk sumayang pisan muing keledangan ajine ngiceni titiang pedeket-pedeket dumadak-dumadak sangkanan sehidu sangyang pramokawi melarapan titiang nunas tamu sida titiang degeles ngaturang putih ngaji abdi kayu naji di pelangan janir pang digeles si dewa segar terumaneng pang sido dewa ngincepang ne ke bawah asto dasa parwo utara menawo amunewe ikang tas ke sarwo dosti apane kegelaran sang nateratu angawarat di bukanya nih sampunan semuanya sedurung dewa lungo iring ngaji ke pemerajan agung malu aman terus Cocok. cak betul tuan cai Pasar kalah. Ya, mula saking kopeng cina bongol corak kopengnya. ia untuk melihat tu akan mempesan kapering cai merasa benengelah pungut mangkok kapah jenang cai masih katang pobedek yang jebenanya nyatu kengke liu rawas katiani seng lantas ada nampi tekol pokoknya Sare siap metatu di bawah nguntul. Logam Tiang apa je petang gitu tekol oh cara siap metatu di bawah nggih kaden jikal mati yo dan padam sung ngarwan mati menapi yen ben mani cai nepoken Inggih. pekemar kal ngeleban siap di kalang ne lantak inggih nguntul bohong siapa ne kalebang yo inggih saho ngidam matane inggih dodugo siap to kal kalah na dan kaon siap tonen karwan kalah laris siap mesekan bayu enten noleh lambung musuh pang sido kebareno katebaka panya pangket na sejipang ngawak enten dan padam ben bese nggih dibi tepoken beno cai dicari ke kelinjak-kelinjak nang udian gitu tiang ulain kedes oh usih ngulang kede nggih kede sapa ulang cipaden dia puyung jereng mekakaban sing mesti apa inggih puyung doang tebeh kudus tebeh medageng oh ne botenan do nggih ne ngundol yang kena atut apa kesuksesan padi misi yang ada angin ngemertane idolane sarang sinamian nyak ben bas nampat amat nyangloh nih Gusti oh yen suwe jauh idine Nggih. iceno cai mupu Atur. aduh tembelan jiken idodane nyamo berayo mekejah inggih anggon ngejien wadone sedok Nggih. anggon ngejien basang kilaya nggih yen suba wadok idodane mekejah nyak warak napi basang ki yang lendu warak nggih iya gelakar sing ado di gumi ya dan wenten dok kesuksesan padi misi Nggih. cara penyamat saran kimaro nggih sing cara petan kimaro napi yen ado jelema ngoyong di buju mati nguntul tekol bohongne samat cimirem jelema blok dan belum sujatene jelema duak kenten benar oh jelema kewicaksana
Mekadang pastro Inggih. bisa nembelan peminah kini dodane nyamuk prayom saja. Dah. Yen prade ide nem peminah Inggih. bisa ngemang penepat. Sing caruk petan kini. Sebak caruk padi buyong jereng mekakapan sing siapa marah. Gusti, petapan ilmu padi Gusti, makin berisi makin merunduk. Air tenang tanda menghanyutkan. Yen jering niki padi niten medaging api, air beriak tanda tak dalam. Tong kosong nyaring bunyinya, pedo dan gede-gede. Padi buyung. Nah, Padi buyung. nah, Jak lawan, pakati kelemah. Jak lawan. dong ni sangat angon bener kedek apa? Inge, Cangkah cumangkah cai nagih ngukuk yateng ngesembeng lambung pepadon ini agung. Cai nawa sampun api. siap ini agung siap bete. Nah, Kampet lumang pekebar teko tebak ini antep kengken cara meno melimuh lantas pelihat celang subuh buruh hirau sango. Yen cai apa? Luar cara siap lau bojong. Bulon kampet reges, ikoh serunjung, mata bengul pilaran, sejawan itu bojang, pangrebut pulat pulon caine, garang muleng celkotokan caine. Dongjen keto lantas, tangkap piata, ulah pepaton cine, apa mirip bakal hidang. Ngesepeng jasa duduk, lambung pepaton wakilnya, hidang mirip, hidang. Klau bojo Gusti. Nah. Klau bojo. Nah, bodi ngah bapak yang kepikir. Dogiman cini mudia. di tiang ubu, di tiang ulang kedes, makduk di tiang kukul. Ngapa cai kukul? Nggih. Jangsi di kubune. Patut. Tom adan kukul kubu. Nang pinggir di paro cuma bati kukul itu. Ngempang mau peto, tanteng. Ada mirip nak ngerkonang, ada nak nampi. Tan wentan. Yen agung len. Suba kawis taro irao sango, pateh pungkil dayone, mekadang sastra cara petang cine. Pilih na pak kukul, ni megantung di balik banyar. Ya di aston marah kelendungan, mesrangkap ni donane tetun, nak ngudiang tu nak kukul banyar meswaro, keto petakone. Ben besek lantas, murdaning jagati dini di Sinurajo. Ngap melingap, sen bani, ulian kukul banyar wakene, mekakak. Nah, ngon bener ningahan munyi nyaya. Sabunan kaon, lawan. Nah, adeng bapo. Lawan pangati cek kai. Kene Nggih. nyamat cai cara maro. Punapi? Yen jani cai dadi pengabe. Inggih. Yen ale di desa dadi perjuruan bumi. Enten. Inan bongkol dayo sama ciban dia. Nggih. Ao yen dayo melah, domin ci dodane tramo mengeja. Yen dayo ne jelek, nguluk itu dane melah dayan kita. Dayo berat. Nyumbongan iban dia. Kawis taro tebak ci caro siap betet. Betet. Kabet ci lumah. Lumah. Pekebar ci tegah. Caro meno tebak ci. Nggih. Bang keti baro ci subuh menang. Nggih. Balet letak kena. Punapi? Ocane ane bapo tukang kurung. Oke enten. Benah. Nggih. Pang kuda aja bapo ngelas siap benah. Nggih. Buruh ya sabatano. Walau pemuput di subane ya buruh ya lakar kalah. Sing cara petan jine mirip kan di Bangkok katanya kalah. Nggih. Setinggi-tinggi tupai melompat, kapan juga yang hujan-hujan megelebok. Nah, do mawinan. Nggih. Cara munyin dia. Kenapa? Do nyumbongan iban. Pekebar ci tegah sama ci cara petan ci marah. Sing ada gaya cuco langit. Di subane pekebar ya tegah. Menggelepok gulung ya tuan. Do nyumbongan iban. Nggih. Sombong. Yen cara setengah. Nggih. Bang anak ngadanin. Doi bawa gue cara gua ngadanin iba. Ben bese. Tapi Cai nyamatan apa cara kukul banyak. kol banyar. Megelendungan depaci kukule. Nggih. Ceni kele tua bajang mau piayotan. Ido dane rauh cara jani ngudiang dane. Unjuk rasa. Oh unjuk rasa. Nggih. Sek tepoken ji kukule. Punapi? Misi tabuan aman sangko pe ya. Wah, bisi tabuan. Wah. Napi sukseman kukul daging tabuan. Nah kene
yen manut raos para penglingsir cai. Inggih. Ne taminina bapun ne taminina cai. Atut. Manut di sastra agama. Inggih. Manut ditutur kususeman. Inggih. Tuh ciren gumi cinalo. Oke enten. Benar. Nggih. Nya kali sengaro kali yuga cara jani. Laris. Sajo cara petan jine. Nggih. Megelendungan tepak cikukul banyare. Nggih. Jeni kelet wo bajang mesrangkaban. Unyuk rasa cara munyin cimaro. Nggih. Kualo di subane teko le unyuk rasa. Sing misi peminah ya mekejang. Ne suba melah-melah duwen gumi. Oh gawa wangun bedolong. Yen cara cibenah dah. Dan niko gunjang kanjing masane niko. Nah, cingen nahang. Nggih. Yen ben mani kuan ci unyuk rasa. Wo wangun ki jumah ci o ki bapo sing keberatan. Kualo yen duwen gumi lah o ki bapo sang saya. Pangseng cara setengah nyamat ci awe ge tegagang supro masih hukum cara jani. Hukum pangseng dibungut dengan laksana benahan nya cara dari kayo parisuda mau peminah melaksana kelan menuju penyatu. Misi tabuan kukule. Nah, Misi tabuan. nah. Lawan. Keladeng-adeng meno. Detakon. Ni subo liwat ipate hagong sing tan kapos ne. Kanaoni lawan. Kenjen? Nggih. Wake raos sencai nepak kuko lumuin tabuan. Nggih. Mula saja tor maning ngelap wake nepak apa mawilah. Napi mawinan. Bang sido aja tabuannya samrak. Bos samrak lantas cai upara bungut kena kencara. Yang suba bungut besar kencar tabuan. Sinah ngemasang bangkel mekendok kolon cine. Cekek.